ti sjedi tamo, molim te. Deku sam lijepo oprao, tako da samo ti ćeš sada malo probati Jaslenikova kobasica, ona i njezin muž stavio, znam da si doručkovo, ja sam već jeo, znaš, dobro te, samo da probaš, da guštaš. Onda sam ti ostavio jednu baklavu da vidiš kako je prekrasna za mene, ali ne znam ti kako ti hoćeš. Je li dobro? To je Jasna i njezin muž, to su pravili. Odlično, baš je jako. Da. I ona malo ima paprikice, to ja baš volim, znaš šta. Šljive suhe, smokvice dvije i malo ove brusnice i 6 lješnika. Ovdje je limun, sok, onaj gusti od naranđe, pa sam i od brusnice, nije brusnice nego na ribiz, crni. Borovnica. A nećeš mene ponuditi. Ti, vidiš kako su ti fine ruke, podlaktice samo moraš i nadalje, ostane tako, vidiš. Pravo ti fino izgleda, vidiš. Samo moraš i nadlaktice, jebiga, znaš. Dodatno vježbati, moraš ramena imati jaka i trapezoidne, deltoidne trapezoidne, svađaš me? I onda će te još ljudi više poštivati, svađaš me? Gdje da vidimo stisak. Ajmo, dragi moj. Da, samo stisniti. Dobro, tu sad pomozi drugom rukom si. Ne, pomozi si. Tako, to ujutro kad znaš, ne očekuješ odmah da će biti, znaš pa se tako to vjerova. Dobro, nek vidite ove čvrste, fine ruku, radnih, lijepi. Tak, dobro, to. Samo pusti pa stisni, da. Ujebote što imaš dobre ove. Pravo su dobri. Vidite li, svaki dan lijepo. Vidi kako se to radi. A ovdje, ajde Ankoneus, kako Ankoneus je slabiti tu, a vidiš kako se ovi za to što ono radiš, ne? Treba malo boriti jedno. Ali nek, to ćemo jednom drugom priliku. I on sad kaže, postoji mogućnost, jel' doktore? Jel' sam ti što pišete. Postoji mogućnost, joj, nismo. Ajde, sok, trkni gore i donesi sok, znaš, da imamo, da možemo piti. Važno vam je fiksirati noge. Evo to sam ja dao napraviti. Evo ga. I damo ovdje iznad plućne kosti. Nemojte ko Mirko Filipović samo ljuljati se dole i do ovdje sredine. Tako oni to neki specijalci. Važno je od horizontale gore. To se broji. Od horizontale gore. A ne dole. Dole samo igra, ljuljane, šta si ti tu, ništa to. Odavde gore, to je to. Gledam Mirka Filipović, on ovako sam vidi. Evo te crnce, gledaj. Da ti gospodine, nemoj stavljati ispred kamere, već ti prozira, znaš. Stavi ti tamo to, nećemo mi sad piti, neka odemo gore, znaš. Evo vidiš, koliko ovdje ima? Ovo je 35 kila, ako je šipkar smo 5 kila. Evo ga, 10, to je 25, i to je 25, i još 5, to je 30, i ovi 5, 35. Evo ga, evo vidite. Ja kad se vratim sa jahanja, u mene trapeze vidim ovoga te koda sam uko slona. Evo ga vidiš, opa, jedan! Oti, tako. Mogu si ovdje napraviti.
dobro vidi se. Tebi se vidi. Jučer sam kosio fina 4 otkusa i... Znači ide se dole i okrene se. Vidiš koliko je kajš važno. Ideš sad tamo. Pa ću malo ovdje. Imao sam jednu gošću u Mirenu u hotelu. U koždu gaća ona dolazila. Ja neću da gaće nosim jer sad debljina gaća, pazi. Čim je šilo, a šta su ženske gaće? Tangice i ota, lepo ona. Tako to. Malo evo. Znači ovdje stabilizator na leđine. Ček. Budi do pupka. Jebote. Uliš, zabušavati. Joj, da vidiš kako šijem ovu djeci, evo te, 19 godina, oni su na fakultetu, da bit će profesor tjelsa. Kako ih šijem, evo te, ja 56 godina, on 19. Ajde! Po 32 kilograma sam u lepom glavinao. Jedna.